nih. Itu. Terima ben. Suami mionin nak. Oh. Ya lah jalannya bos. Iya lah bos. Bagus jalannya, ngapain ditanam padi di sini? Iya lah bos. Ngomong jangan asal ngomong. Itu apa lah. Bulan 12 kita panen. Jalan seperti ini. Iyalah. Tak layar bosku, Nurdin. Panen seperti ini jalan. Tak layar Din, bagi-bagikan dulu. Bagaimana kami mengekspor hasil tani kami? Iya. Iyalah. Oh, si gaman na sabi namin. Cerita ke Pandre, sama sama deh. Ay, tabrak. Oh, tabrak mo ko. Ada game. Ang kapu-kapuhan. Aduh, dua. Dorong do Jemina, ha? Ito dorong mo Jemina. Antar siya bang. Ada. Ada kusur ko dira. Sikat terus koruptor. Pas may postingan na blogger. Sino blokir? Pemeriksa nih ini. Ya, Pak. Lagi cerita kamu Marpo tuh be. Nah, ngapain kalian? Nanam padi bang. Hah? Nanam padi. Wah, itu. Siapa bupati kalian rumahnya? Biasa lah bang. Siapa? Hah? Siapa Henry. bupati kalian? Henry Sitorus. Iya. Ya. Padi Mapura. Udah, tantan kalian lah ya, kalian yang milih itu. Oke? Oke bang, hati-hati bang. Oke. Cek layarnya metong. You